Hello, welcome and welcome back to my channel. So today I'm back with another food vlog in my kitchen. So I'm gonna show you how to make pork salad in my recipe. So let's get started. I'm gonna take it to my kitchen. So this is a 1 kg of pork. Look at the meat. So I know how to buy a pork meat. Nili hem tumna nili phanang pupu na phak ok nam thek upu lato tangte aprang si bangke phak ok bangke boil nang po gas pakar ik nang batai hini batai ke thom mate batai plibak pasi nang po cooker ben boil nang po nili bangke non gas lang bangke dang lo ko lapen bangke men ik et lo tangte langdam sinang men lo induk lo nili try lo ok abang ke men pik lo la pen ka ok sami induk sop lo tangte langdam sinang koson ma nili chamus pen ingbui lo la pen ke kalang lo men lo ari pi sami induk phun lo tangte nona bang ke thong nang la pen ke nili bang ke half abang ke ahan se ki tunji la pen half abang ke salad se ka banai ji pola salad abang na paklang po non bang ke kalang lo la o ka bang ke nan bang ke nili chaku pen sami lep sor lo nang litum sami chaku pen ma tari pen ma no kek ma pi pen sami nang litum sami lep non la son lo do nili bang ke lep style bang ke mate tari pen kang thana bang ke la son lo nili bang ke la pen la pu half abang ke nili ke fry it lo already la pen la pu bang ke han ta clock bomb lo ahanang uy bang sitan mo nak lo la pen hono bang ke mo pen ki fry tanga ok la hen lo jog dun de lo athile ke boil tang ma didi so we don't have to cook hala alu la pen ke theng bon sami already men et lo la si la ok abang sami ke men tang si ki jog dun lo temporary la bang ke ingvui ma la ke men et lo tangte puthot ititum salad anat thu bang chilang dam thu nang this is a white bread I have kept tangte mo pen ke lep tang kang than ta ok bang ke dak ilitum thong nang la pen ke puthot ilitum thong et pen pp ingredients si ke jogji ma nilina paklang pon po nona bang ke nuru hanso asap so ke tok tang do la sami pidun na la pen ke non bang ke harsun ke air la sami ni lep tang et lo la pidun na nili bai la sona size bang si ke lep lo nona bang ke puthot borek joka sus tami pidun na ninghang tum birik tami jogdun tami ni hem bang ke nipli pai bang birik chichi da masi pipe da lo nona bang ke nempo is very important in this recipe nempo bang ke ko ansi o ka teng pen lang si nili bang ke jog igla the most important thing that is salt is needed for the taste to nang litum ko ana taste ma ok pen lang rai pen pignan la pen ke limu stami sordon chom nang la pen ka a taste abang hadi sop mix et pen flavorful mate a taste ke padu phan sami ni limu jok idun lo nona bang ke iri pen tum nang po nili ke ter tang lo pot si ki tum lo iri pen you have to mix it well with your own little dirty hands that you have make it dirty by yourself atis ka pawang je phan ke litum tumaret nang po la ingredients mukha chimini litik ke la pen kinang litum sami hem try ikta la ke ni recipe la so please try it at home share with your family and friends maluhi ke wang mate jerpo hemi si vets tami try pen cho ignon to nili taste at lo the taste is very tasty very flavorful and yeah it's done I like it though I already taste it so I really like it so this is the meat that I'm going to try it. Let me have it. I'm gonna dig in, so let's taste it. It's very nice. I like it though. So thank you so much for watching. See you in the next video.